Siyabingelela egameni lika Jesu. Baba mfundisi ukhuba, siyabingelela benomama. Sibingelele to all the servants of the Lord ezikhona kwelihle igama lika Jesu. Bonke omama nosisi nobhuti siyabingelela kwelihle igama lemfowethu Jesu Kristu. Amen. I think bazalwane, we may be seated egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. I'm gonna be opening bazalwane kumazwi ka Jesu asho Jesu on the cross, on Luke 23 verse 34 egameni lika Jesu. Luke 23 verse 34. Jesus said, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing." And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. Amen, bazalwane. So this is the first word, bazalwane. Esithola la ku Luke 23 verse 34. Uthi uJesu baba baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amen, bazalwane. Hallelujah. So now lamazwi kaJesu bazalwane ewodwa, they depict the ultimate idea of grace. Aveza idea yomusa. Amen, bazalwane. Aveza ini bazalwane? Idea yomusa kaNkulunkulu ukuthi noma bekwenze on purpose abakwenzile, kodwa yena ubacelela the reconciliation from the Lord. Amen, bazalwane. Uthi baba baxolele. Amen. Ngoba abanjani bazalwane? Abakwazi abakwenzayo. Ngamanye amagama, he acknowledges their ignorance. Kodwa in acknowledging their ignorance, bazalwane, he brings about a progression yokuthi noma bekwenze on purpose, kodwa Nkosi baxolele. Amen, bazalwane. Glory to Jesus. So it's an ultimate idea of grace, umusa kaNkulunkulu. Now, what is the grace, bazalwane? Umusa kaNkulunkulu is an unmerited favor of God. Yinto engasifanelanga. Nikhona bangcwele, nikhona bazalwane. Uthando nomusa kaNkulunkulu okungasifanelanga. Hallelujah, bazalwane. Now lolu thando noma lomusa kaNkulunkulu ongasifanelanga uhlobo lomusa olingancikile ekuthenini wena wenzeni, kodwa nikhona bazalwane luncike ekuthenini yena uNkulunkulu uhloseni ngawe. That is grace, bazalwane. Hallelujah. Alincikile ekuthenini yini oyenzile enhle, kodwa lincike ekuthenini uNkulunkulu yena uhloseni ngobani bazalwane? Ngami nawe. Hallelujah, bazalwane. So ke alingo ukuthi wenzeni, kodwa liya ngokuthi uNkulunkulu ufisani, yini ayihlosile ngawe. Hallelujah, bazalwane. Ingakho mawufunda incwadi yaseKolose chapter 2 verse 13 lithi iBhayibheli wazixolela izono zethu. Lithi sisafile ezonweni zethu wasenza savuka kanye noKristu, wasesixolela izono zethu. Ngamanye amagama uma ufunda lesingisi lithi he forgave our sins, okusho ukuthi that is a past tense, into asekayenza. Hallelujah, bazalwane. Nikhona bangcwele. Kusho ukuthi usixolele sisona kodwa wasixolela. Nikhona bazalwane. Uthe usasesonweni sakho usona usasithanda isono, kodwa wakhetha ukuxolela ngoba ukuxolela kwakhe akuyi ngokuthi wena uxolisile, kodwa kuya ngokuthi yena ubesefuna ukuxolela. Ingakho lithi iBhayibheli uthi uJesu
baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo noma bekwenze on purpose kodwa ngoba bakwazi abakwenzayo baxolele. Awunikhona bazalwane, because uNkulunkulu bazalwane decided to forgive our sins noma thina singakaxolisi noma singakaphenduka ezonweni zethu, kodwa yena he decided on his own to forgive our sins. Oh, hallelujah bazalwane, glory to Jesus. So that these words bazalwane, they depict the ultimate idea of grace, umusa kaNkulunkulu phezu kwempilo zethu. Awu nikhona bazalwane, nikhona bangcwele. So ke it lastly bazalwane, it also depicts the divine love of God, uthando lukaNkulunkulu. Awu nikhona. Bible lithi mawulifunda ku John 3 verse 16 lithi ngokuba uNkulunkulu wa ekulithandeni kwakhe izwe akathandanga abakholwayo, akathandanga abathandaza kakhulu, akathandanga abafasta kakhulu, akathandanga abanikela kakhulu, wathanda ini bazalwane? Izwe. Okusho ukuthi wonke umuntu ezweni uNkulunkulu unesabelo sothando likaNkulunkulu. Nikhona bazalwane, noma ngabe usahluleka kodwa unani bazalwane, unesabelo sothando lukabantu bazalwane sikaNkulunkulu. Awu nikhona bangcwele, nikhona bazalwane. So ke lithi iBhayibheli walithanda izwe angakwazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nani bazalwane, abe nokuphila okunjani bazalwane, okuphakade. So what grace does, grace acknowledges your sins. It acknowledges your sins and offer a path to redemption. Umusa kaNkulunkulu uyazibona uzazisa izono zakho kodwa bese ukulethela indlela yokuthi uhlengeke kulezo zono zakho. Nikhona bacela, nikhona bathandakayo, ukulethe ukwenzela indlela ukuthi njani bazalwane uhlengeke, to be redempted and not condemned. Nikhona? When it's grace bazalwane, nikhona bangcwele, kusho ukuthi umusa kaNkulunkulu ulethe indlela ukuthi usizakala kanjani kunokuthi ukwahlulele. Umusa kaNkulunkulu awuhluleli kodwa ulethe indlela. Nikhona bazalwane, nikhona bangcwele. Ingakho ke uJesu athi baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. He's bringing the redemption, akabajaji kodwa ulethe ukuhlengwa kwabo ngoba usebonile ukuthi vele laba bayahluleka. Awu nikhona bangcwele, nikhona bathandekayo, usebonile laba bayoma laba, nikhona bathandekayo, laba bayabhema laba basahluleka, nikhona bangcwele, basaxegelwa isiketi, basaxegelwa isimilo kodwa ngoba sengiyazi ukuthi yini inkinga yabo angisenasikhathi sokubahlulela kodwa ithubeke nalo ukuthi ngibahlenge kunokuba ngibahlulele. That is the grace. Umusa kaNkulunkulu awuhluleli kodwa uyahlenga. Yimi nawe sase ngangizothi baba emandleni onke nawo awenza indlela ukuthi ubabulale laba bakuhlukumezile kodwa akashongo njalo, wathi baxolele ngamanye amagama, reconcile them back to you. Noma ngabe into abayenze kimi imbi kangakanani kimi kuwena kodwa reconcile them back, yenza ukuthula ubuyisane nabo. That is grace. Umusa ufuna ukubuyisana nawe. Isho njalo iBhayibheli uthi akasibekele ulaka lwakhe kodwa usibekele umusa wakhe. So ke umusa bazalwane, when someone tells you about the love of God, the love of God is not built around the anger, is not built around the wrath. Awuthanda kaNkulunkulu alakhele olakeni lakhe. Alithi iBhayibheli akasibekele ulaka lakhe kodwa usibekele umusa. So that is the grace. So yakathi uJesu baxolele abakazi abakwenzayo. It's an ultimate idea of grace. Siphakame sime ngenyawo. Siyabonga baba wethu namandla. Cela sikhuleke sonke egameni lika Jesu.
uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele. Kamene linamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phakama uNkulunkulu oyingcwele. Izwi lakho uNkulunkulu namandla onke lisazofundwa nakule ndawo. Qhubeka babona amandla onke uzambule ngamandla akho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. Amen. Shalom mfundisi izandla. That's what he said.